Mukanya ngo umuhanzi wari zagura furuzwi nka Yamano yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro agiye kuburanishwa kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Nguru rubanza kandi ruragena niba akomeza gufungwa by'agateganyo cyangwa niba arekurwa mu gipiriza n'ubutabera bikomeje. Ngarike kibamaje abantu benshi barimo gutera comment bigusa gusa. Umva comment abantu barimo gutera kuri Yamano kwifungwa n'ifungurwa rye we. Kugira ngo yemere ko ari abantu babi umva comment barimo kugenda batera kuri Yamano we. Reka dore kuri uyu ngwitwa ngo yuzane. Yanditse ngo banye kuba bo muri RIB birashoboka yuko mwazaca izi kamera ku rukiko urwo ari rwo rwose. Ati impamvu nsabira ibintu nk'umuturage nibyo kuko Yamano no umuhanzi uzwi cyane mu itangazamakuru kandi rwose ntago ryahabura. Ariko kumuzana hamwe n'abandi bantu benshi badashaka kujya muri kamera ugasanga rwose nabo bayigiyemo mu by'ukuri ibi bintu simbibona neza. Aba YouTubers turabasaba rwose bajye bafata umuntu wabiherewe uburenganzira bwo kumukamera mbona rwose byaba byiza murakoze. Wose wa mbere wa kabiri yitwa Imbwa y'umutuku ubwo ni Kurex yanditse ngo yo disi bavuga ngo Yamano yafunguwe byari gihuanda babaye cyane riyo hate social media. Dore ngiyi rwose vidagejejwe ku rukiko ahagiye rwose kuburanishwa arangije andika temana dufashe rwose umuhanzi wacu agaruke mu gihugu dukumbe rwose shows iwe. Ati mana bamasigisho y'abana bawe kandi tukoze nk'umango dushoboza ibyo twakishoboza. Ati ndakwinginze uva gusenga kwacu Yamano rwose umworohereze urumva rwose uyu nguni barapfe gutera ga comment keza. Ariko twageze kwitwa Omeruka kera aragira ati ariko mu by'ukuri ibintu rwose biremeye ku rukiko nyumvira ko Pastor Claude arimo kubwira Yamano. Reka twumve ibyo Pastor Claude abwiraga Yamano. N'umuhanzi nushaka kura umupira turakwemera umura kugira ikibazo wacu wari kwegera turakwemera hawe bita umugabo wese ahura n'ibibazo uwo mugabo wese ahura n'ibibazo. Urumva amagambo Pastor Claude arimo kubwira Yamano umva sha uramwumva Pastor Claude. Ariko dukomeje kandi kwageze ku kimakuru cyitwa Igihe Kaca cyanditse ngo magapfukamunwa n'umupira ufite ingofero igera mu maso ipandaro y'ikobo y'ubururu n'inkweto z'umukara zifunguye. Nuko rwose wari zagura furere wamamaye nka Yamano yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwose mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yambaye ubwo nyine cyari kirimo kiramujura guhera hasi kugera hejuru kivuko yari yambaye. Tugarutse kuri izo nemanitse ngo nk'uyu munyamakuru we byibura na ko nyine yarapfuye guca kamera Yamano gusa nubwo hari undi umwe uri kuzamo ariko byibura ntago ari nk'abara bakizemo abantu bose baje kuburana. Nukuri rwose RIB izadufashe iceka kajagari k'aba YouTubers ku rukiko nkuko tajya gufotora kuri station ya polisi rwose n'ahandi be gutyo kabisa. Ubumva rwose abantu benshi batangiye kurenga uburyo abakameramani bagera gutyo bagafata kamera bakayitunga umuntu bakeneye kuyitunga ariko bakarenga bakayitunga n'abandi bantu rwose badakeneye kujya muri kamera. Benshi bavuga ko bino bintu bigetse rwose RIB kuri gukoresha uko ishobora rwose bakadufasha bakabihindura. Uwitwa Imbwa y'umutuku yagize ati ariko Pastor Claude agira amagambo rwose pe nk'ibintu rwose avuga kuri Yamano byari bikenewe ngo ni nyuma y'uko Yamano kuri uwa kabiri agejejwe imbere y'urukiko ayi perezida yakorewe zagura forizwi nka Yamano mu muziki nyarwanda byagaragaje ibya 7 akurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Fresh Radio TV yanditse ngo wazagura furi wamamaye nka Yamano yamaze kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahaje rwose kuburana kwifungwa n'ifunguro ry'agateganyo. Yamano kandi ngo ataye muri mbere tariki 16 Gicurasi 2026 ngakurikiranwe ibya birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake gukoresha ibikangisho kwangisha ikintu cyundi kunywa ibyo byabwenge ubwinjira cyaku cyacyo bwicanyi gukoresha imvugo y'ivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemeye n'amategeko. Ubwo nguko ariko Fresh Radio rwose yanditse ngaye nguko rero dore Yamano ngo yimbere yanyu barimo kumutwara ariko nubwo nta yapfuye umunyarwanda yihora aravuga ngo yapfuye ntawe utayiryaho. Niyo mpamvu ubona buri wese arimo gutaha comment uko yiboneye uwanika kanika ibyo yiboneye. Urabona rwose Pastor Claude umvaga rwose amagambo arimo aravuga rwose ubona ntabwo bafite ubona rwose utamenye ibyo arimo. Ngaye nguko abakunda Yamano Imana mufashe kandi mureke tukomeze tumusengera afungurwe rwose ibyo arimo gushinzwa ntibimuhame ariko niyo bya Muhammad dufashwe rwose afungurwe vuba agaruka umungane nka wawunda akomeza duhisho babwira ikaraga cha mingini obitime news kama kawaida na wengine cyari mwinyaba ubido agezegaho ibi bintu. Obi Time News.